وزير دربايا ألمانيا أنالينا بيربوك دبيجا كوباني سمبولا كردانة. وزير دربايا ألمانيا قوت كوباني سمبولا بنيرن آزادية كردانة دبيجا لسر تويتر نویسنده دبیجا نابه لسوری زیده ترخون ور رجاندن و پشتی 14 سالان جاره کدن شر دست بی بکن. بر بگوت ترکیه بر پرس پاراستنا یکیتی و آشتیا لسوریه. هر وقت تکس کر که کوبانی سمبولا شر الدجی داعشیه. وزیر دروا یا آلمانیا لسر حساب خواه لسر پلاتفورما ایکس دیار کر که نابه پشتی 14 سالان جه شر نافخوایی لسوری جاره کدن لوی ولاتی مروف بین کشتن و خوین به رجاندن. اف لسر اکرانین روداوی هون تویتا آنالینا بيربوك وزيرة دربايا ألمانيا. بری وارم استودیو بیج وارا بیجن تماشاوانین هیجا من تلفونی کوبانی کر. خلق بیجن ها روش آرامه. يعني تو تهديد وشرطنا وكا كل سر سوسيال ميديا هناك بلافت كان مثلا جاميرا كيش مرة قد دل بخين از كوباني بريكات ما حتى سريني شو ما حموتش نورمال ليه بيجومان تهديد هنا يعني تهديد نتنه سر باجاري كوباني هنا لسر روج أوای كرساني بتوای هنا أمريكي ناخوازن أوروبي ناخوازن تهديد لسر روج أوای كرساني هبه هفسروكا دستای پیوندین دروا یا ریو بریا خسر الهام احمد نامه یک جسروکی هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ راشاند جی داخواست کر که ریل بر ایرشین ترکیه لسر کوبانی بگره دبیجه ترکیه نیت که که ایرش بکه الهام احمد ترامپ را دبیجه اگر ترکیه ایرش بکه و کارسته که مزن چی ببه هنک برپرسین امریکی جی دبیجن که دبه دمک نیزکتا تركي إيرش بكا قوتن يعني أو دبيجن أمريكي دبيجن هناك أمريكي أما ذا كاريان دكا تركي وهيزن خوال سر سينور كوم كرنا أو هيزن كوهاتنا كوم كرن جروبين چكدار هيزن كوماندو ين تركي وطوبخانيان بيكتين إلهام أحمد دونالد ترامب را قوتيا تاني أو دكارة يعني ترامب دكارة ريل بر إيرشا تركي بقرة جبركو سروكي تركي أردوغان لدونالد ترامپ باش گهداری دکه. نونر تایبتی نتوانه کبویج بو سوریه گیر پدرسون برینها کنفرانسا که روزنامه‌وانی درباره سوریه دا ساز کرد لبشکلی تماشا بکن. By the US. There have been significant hostilities in the last بری زور لماوی دو هفته رابردو روی داو پیش اوی کوا اگر بستی نیوان ترکیه و لانکانی دیکا روب داد لماوی پنج روزی اگر بستا اما زور نگرانی او راپورتانین که باز لچالا کی سربازی دکن و هر وها باز لچالا کی آماده کاری سربازی دکن اوی روی داوا دۆخەیەکی زۆر کارەسات بارە بەڕێز سەرۆک گۆڕانکاریەکی و دۆخێکی نوێ لە بە شووری ڕۆژئاوای سووریا ڕووی داوە لە چەندین لاوە چالاکی سەربازی هەیەوە هەروەها لە چەندین بەرەی دیکە چالاکی سەربازی هەستی پێکراوە چەندین راپۆرتی میدیایش باز لەوە دەکەن کەوە ئیسرائیل چەندین کیلۆمەتر چۆتە نێو خاکی سووریا و هەروەها چەندین هێرشی ئاسمانیشی کردوتە سەر دامەزراوە سەربازیەکان و هەروەها کۆگەکانی چەک و تاقەمەنی لە تەواوی سووریا کردوتە ئاماج و هەروەها ئێستاش لە تەرتووز هێرشەکانی بەردەوامە. بەڕێز سەرۆک ئەو هێرشانەی کەوا کراون دەبێتە هۆی
تێکدانی زیاتری دۆخەکەوە هەروەها ئەو پرۆسە سیاسی ڕاگوزەری هەیە ئەم هێرشانە هەمویان تێک دەدات و هەروەها چەندین راپۆرتماندی چووە و کەوا ئاماژیان پێکراوە کابینی جەنگی ئیسرائیل دەیەوێت کۆمەڵگەی جوورشین لە بەرزایەکانی گۆڵان دروست بکات ئەوەی ئیسرائیل دەیەوێت دروست بکات شتێکی نایاساییەوە هەروەها هێرشی سەرسەروەری سووریایە و دەبێت بە زووترین کات بوەستێت بەڕێز سەرۆک دەمەوێت باز لەو گۆڕانکاریانە بکەم و باز لەو ئاڵنگاریانە بکەم کەوا سووریا ڕوبەڕووی دەبێتەوە ئەوەی تاوەکو ئێستا هەیە ململانەکان کۆتایی پێ نەهاتووە ڕاستە بەڵێ سووریا لە چەندین ڕۆوە سەقام گیرە بینیمانەکەوە لە دیمەشق دۆخێکی باش ڕوویداوە هەروەها سەقامگیریەکی باش هەیە بەڵام لە چەندین ناوچەی دیکەی سووریا دەکرێت ئەو سەقامگیریە تێک بچێت وەروەها لە باکووری ڕۆژئاواش هێشتا دەکرێت دۆخەکە زیاتر بله پدرسون بود بیجل شامل روش آرام نخواز آلوزی زیده تر ببن سروک هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ را گهاند که ترکیه لپشت روخاندن دستلات اسده و گوت ترکیه با آوایی که ندوستانه سوری کنترل کرد و ریدا گروپ انچکتار بکوین ناو سوری ترامپ گوت ترکیه لپشت روخاندن رژیم اسده اردوغان مروفه که پرجیره او دبیجه افدما كدريج بو كود خواست بسركه بسركتش دبيجا تركيا قزانج كر دونالد ترامب هروها قوت تركيا ريدا جروبين شاكتار بكافن نوفا سوري اسد قصابو دبيجا دونالد ترامب دبيجا مديد كو بتشي بزارو كان كر ليلو تركيا لسوريا نزل عليها يعني نزانهين و بيش روجا سوريا تشبه دونالد ترامب دبيجا او دكارن يعني امريكا دكاره لهريمي تركيا بهفرا كار بكن لسر ماينا نحسد لشكرين امريكي لسوريجي لروجافي كوسانينا برانيوان ترامب كوت دفير ريكا دن وردي تن او لقال تركيا وياكي قوتو بيش بكن. Well, you know, we had 5,000 troops along the border, and I asked a couple of generals. تو دزانی ما 5,000 سرباز به درجه سنور هبون. من جی پرسیار لچن جنرالان کر. ما سپایک ل سوریه های جماره آوان 2,500 سرباز دبی. سپایک دن جی لوی دره های جماره آوان 400,000 سرباز دبی. خلک که دن های سرباز زور زده تر جو جماره هنه. وکه نمونه ترکیه یک جهاز سرکی. اردوغان جی یک جوان کسان کوم باشی کار دیگل دکریه. لوی هزک سرکی لسوریه هیا. هزویجی به شر ماندی نبونه. مرا من او بوان شران ماندی نبونه و سپاه کی گلک به هز جی بنیات نیا. جبر ویجی دبیجمه و ما 5,000 سرباز لسر سنور هبون. افجی دناوا سپاه کی 5 میلیون سربازی دا. دیگل هبونه 2,500 سربازن دن لسوریا. من پرسیار لجنرال کی کر. ویراوشه چوا دبینی. او دبیجیتن او بتنه دمینن و به زوی دهنه لابرن. جبر ویجی من اوک شاندن لسر وی که روبروی رخنه زور بوم و چنده جی دزانم کو پشرات شد بیت چه تشتکش نبو بلکی من جیانا گله کسان پاراست نه 100 سربازن مهنه و بزانم هنه که جماره زیده بویا لنها 100 سرباز دبن اگر آخفتن لسر وی که کو یک جلیان سوریه به تمامی هاتی لادان لیکس نزانید لان سرکفتی کیه او لان ترکیه ترکیه لپش وی کیه اردوغان گله کسی که جیرو تیگه هشتیه او به هزاران سالانه بدو وی تشتی بنه نها بده ثانیه او کس کو چونه ده سالات دبن کنترولا ترکیه دانه اف جیاسه و جوره که دنیا روبروبونه لنخیر اسوهانا بینم از نخوازم سربازن ما بینه کشتن لگل وی چنده جی ده اسوهانا بینم نها بچه شویه که کجران سربازن ما روب دتن لبر وی چنده یک جلایانان به تمامی حاتیه جناف برن سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک کمیسیون یکیتیا اوروپا اورزولا فوندر لاین لانقره جیفیان ویل سرچ باقفن لسر سوریه بیگومان پشتی وی جیوینه کنفرانسا که روزنامه‌وانی ساز کرن درباره سوریه ده اردوغان گوت وان چند جاران دوباره کرنه که ناب سوریه ببه ناوندک جبو پککه و همون ریکخستن تروریست وان هر تم اف نرین خواج وان ولاتین دن راجی گوتنه
سروکا کمیسیون یکیتی اروپا جی فوندرلاین د درباره سوریه دا گوت د انجام جوینا عقبه یا اردن دا او گیشن انجام که همو دخوازن همو پیکاتین لسوری بین پاراستن او دخوازن لسوری جرخانه بینوژن کرن و سوری دیسا آوا ببه. فوندرلاین د درباره پنابرین سوری دا جی گوت دوی پنابر بدل خواه وگرن و همو آسانکاری جیش بو وگروان چه ببه. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Pêwîst e divê pêvajoyê de welat ji rewşa ku hêlîna terorê ye bê derxistin. Di hevdîtina me de yek ji mijarên serekî tekoşîna li dijî Daeş û PKK û baskên wê bû. Türkiye tekane dewlet û hevpeymanên NATO'yê ye ku li qadê her du rêxistinên terorê têk dibe. Em rê nadin ku ev rêxistin derkevin pêş. Di siberoja herêma me de cihê Daeş û PKK û yên weke wan nîne. Me divê rewşa xirab a şer û kareseta mirovî ya 13 salan de bi Yekîtiya Ewropayê re gelek projeyên hevbeş kirin. Em hêvî dikin Yekîtiya Ewropayê piştgiriya xwe ya bo sivêkirina barê welatê me ji bo hêsankirina vegerên bi dildarî zêdetir bike. Divê ev alîkarî avadankirina bingehîn a jêrxaneyê li xwe bigire û bo dema navîn û dema dirêj û bi berdewamî bêkirin. Em weke welatekî ku li herêmên Bakurê Sûriyê gelek xebat cîbicî kirine amade ne bi wan re bixebitin.